Mali e lava pule Tatou te whaawhetai Ua te lele alofa ole na fiuma e se fo i taanga mo winga o le nei tai au. Yo no winga masani o aso fou. Tai au singi singi. To a mali e le savili. Wa matau no vai atua fotua i mai ave o le lan. Wa sulungi ai le nei tu o le dodolangi. Ona te whapei fole o ita. Ele tu wae whaafetai. Ele tu wae whaafetai I lo walofa mo lo wanga le nei. Wa mbawale ava noa he toi ala I le nei tai au. Ma le mea alofa foa I fua. O le ola. Ma le malosi. Lo wanga ngai. Ia whaamanua tue ia Iova. Ma mea umafui o I te tonu ia te au. Ia whaamanu I lona suafa pa ia I le nei tai au. Ma le leina tā ua ala salamu lea ia aua ia. Aua. Aua. Aua fo I ne ingalo. Se tasi o ana mea alofa. Nea ia I le nei tai au. Pini ai lo nanga le nei. Whaafetai. Whaafetai. Ua whaamalo pule whaafetai. Ai ala whai mai I whanunga le lei sa mo le aturu pele. Ua whaamalo le soifua ma le langi mama. Malo le folau. I le nei vai aso. Ua whaamalo fo le tauatai. I ngā luenga matiute. Matofi. Ma le whaatonuina o lo tātou vala wina. I tā leni ma ngā luenga ese. Ua whaamanu ia I tātou. Ma le manatu mawalunga o le porokala me le nei tau wa manuia o whaifa. Wa anga mai le nei tau ma oli mai le nei tau. O le whatalo whalenā le porokala me. Ua whaamalo le soifua ia Samoa. Wa tātou patipatia ma avela tātou whaamua I le atua I le nei tau. Awa ana le se no ia. Tātou tele penei le tau nei. Iwi ia le lofa maleanga le leo le atua I lo tu soifua ma lo tātou wola. Whatala whatu fo I le rei tau le tāpua inga maua ta mama tina mātutua. O lo tātou tunu o loo. Whaia pēle whaiva o le tālo sia ma talo. Ma whaanono manu I le atua. Ma talo sia I whaiva lo whilima o lo tātou tunu ma tama whanau uma Samoa. O loo whaataunuina I le tu ma le tu o le rangi. Ia I la le nei tai au I le mwhaila bona whaangaloina le awhi atu o le tātou programe le I aluroa
mātou te whātalo whātia te o tau te maha mātutua, matina mātutua o lo tātua tunu. Whea fo le tafa, e māsani o ne e muli muli tai mai ei le nei au nanga e masala vai le tai au le asona i tui le nei o te ofo lo whātu, ma u whātalo whātu ia te oe le swafa mānu mālo o lo tātua li whaola mana manatu o manuia oe masio wa inga. Le o tātou to e whailoa i le nei tai au o tau lunga iei whi au mga ruenga le nei vai aso i lo mātou i tulangi. O te leo i loa le teimi po le aso foi i le nā vaenga o le nai tulangi o lo e muli muli tai mai ei le nei o nanga e po le alava. Teimi po le aso, whea fole no fuanga o lo e muli muli tai mai ei le nei o nanga o te ofo lo whātu. Mo whātalo whātu ia te oe, ma lo le si fua, ia mana manatu o manuia oe ma au ainga. Wa o mātou i New Zealand nei o lea wa mātou na tutu wai maari e tonu le ia le swing o le tau o lea tunu nei mai le sama sa iei lea tunu ia ukale lopra lea koe ngā sama wa pe e pakaku le makangi e koe kifa ku le siku e pā e ki mu tu maanga wa pe na fsusi o le tau paro lea wa matau na nga i mai le tau masania lea tunu o lona tau malulu e ui ina ele i maini tele na o na mainia a ele i longo o na matua ma ati tele lona malulu o maua fo ele tala. E to tele nisi o le tatu o tunu o lo malanga mai Samoa, nisi o malanga mai pisi nisi, o nisi o malanga mai hasi mai a inga, o whanau o lo au mau mga lurua i le nea tunu o New Zealand. O nisi foi, o lo malanga mai si ina ngase ngase, sa ili tunga fiti mai le malo nei o New Zealand. Ya, tāla sia na ua mo se no fuanga e mapuai, ia ma ua mau fo ia veno e foi na faini au tau siaki ma vaini fo mai o le mafu anga o lo tau malanga mai le tunu nei. Malo, ole malanga manuia. Ya, manisi fo o feasia sia i lei tu ma lei tu o lo tātou lo langi malanga i Samoa pe malanga i Amerika po Australia po felava. Ya, me e o le tu le malanga tātou te feasia sia ma feosi o sia i o tātou ai ngā tātou te fe malanga ia. Ioi. Ya, wa whainga ruenga, wha maingi se whainga ruenga e wha pukukupe o mengi o wha lave lave. Ya, o re ngā kurale o Samoa ia e wha pia ngā lava. A evo nisi, wa ngā lue wha putua la tō seleni, e oia ka whao, why not? Why not? Ya, o se ngā fo i mea e se i alua o ngā ilo wafu, se selengi e ki alua e ki ka whao. Ma e alu e asi o wainga ma si au whanau ia manisi wa vai se o ngaile o te wheiroa i o le vala vala o lo no foi. Le ala vala le tūlanga o lo iai ma lo le sui fua manuia i le tātou. Tino. O te whatalo whatu nisi o le tunu o lo mai mo mai le porokala me nei tā nisi masani mai mo mai le porokala me tā stone o nisi. E alo lua whaka wa aku wa manuani lunga le porokala me nei tā. Wait a minute. Manua le ua e tula ua whaiwhiau. Le sunga le whawhengainga. Reverend Kitiona nanai vai. Se fua manui e lo sunga le whawhengainga ia malo wharatua. A tala whatu fo ile. Pa ia ile kālesia ma ngā ruenga lo fito e tunga. Iai ia le sunga le whawhengainga. Ile nai tua le tunu nei talofa. Malo se fua manui e lo sunga ile whawhengainga. Amelia Toyava, good morning lo sunga i ti talofa. Malo le. So i fua. Laui ula tufunga Olsen, watching from Sweden? What? Watching from Sweden. Kali iwa le po mako. Why, hello to you, Laui ula. By the way, what are you doing in that part of the world? Well, I couldn't kikirse. Hello, whaftai. Sengia Leonoa, good morning tui, mafuta tu nei I melepone. Who else is watching for the first time? Okay. Tulu Walesi, tayo manuia paloli. Matule mafuta tu nei I Wellingtone. De lei malole le soifua. Milo tolefoa ta vita tulanga. Marosi for Palodi watching from
Wyoming. Oh, Amerika. Wah, mau di me o mata mai le vai ngale. Apeli le vou. Apeli le vou o le mata mai le Etlive mai o i Amerika Samoa i le tau nei. Malo apeli la. Sunu patau le ave ainu u. Tai au manuia langi mai lo to fa pa di vie le tu o le mata le mata tu nei Olympia e Washington. I see. Mona Weni, talo faiti watching you from PT England. Wow, Mona, e keru fa o ngor kupu. Ia mamule ko fa anga si ko inga wailo. Sean Leatawa, watching Etlive from the state of Hawaii. Have a blessed weekend. Malo, Sean. Thank you for being part of the audience today on Etlive. Nia va'a whainuu, talo fo le matu te mata tu le Etlive. My Anchorage i Alaska. E iaia le audience at Etlive i Alaska. I le vaenga tau malulu o le lalolangi. A mato moyala, talo whaiti lo mata tu nei laulii i Amerika Samoa, le lei, malo, whaafutai, i le vaenga o mata mai tatu por kala menanita. Anybody else, in case I miss? Regina Nelson Bell, morning ET, watching from West Auckland. Yes. Malo, whaafutai mai momail tatu por kala menanita. Let's go down the bottom. O aile si vaenga le iterate wal faita lo faiti from Mangele. De lei. Philly Samuelu, Philly Saumalu, watching you from Melbourne. Oh, okay. He is one of the loyal viewers of Etlive, Rosita Stansfield. Good morning from London, UK. Getting excited for King Charles III tomorrow. Awa oleta olefitu de taiao Peretania. A o le tala na o le fitu il po anane i le taimi a mātou ia Rosita ia lo fatu le tupu ia ma Auntie Camila te fi e vuela alwe e visau ie masau. Hi Rosita, thank you for being part of the audience this morning. A o tato ia ili matau pule. O le ua manino mai I whasara lau ngā re malo. Wa vea nele na fionga I le au mamalu le malo ma lana masiofo. Le fionga ia tui maleli whano. Suala vi va le toa. Le lua. Malana masiofo. Le fionga ia whamusiri. E a vea masui o le malo Samoa matangata Samoa. I le whaau unga. Po le whapaleina. Lana fionga le maestete. Le tupu. O le malo o Peletania, mana tu fuiwa. Tu balo le tupu mai tai. Ia lawa solo mai ia leuru matua leli o salesa. O nei la le alo ia ilo na whapeleina e a vea matupu o le malo o Peletania. E le ngata ina vea matupu o le malo o Peletania. A ua whaau wau e ia le tofi o le whaao. O le whaala piputonga o malo uma o le taupulenga. Ai tasi le mea. E tā pena le whao ungo le tupu. Ai le o tanga tasi uma atunu o malo o le taupulenga. I le manao e wha wau pe le ailo. O na vea le tupu o le a whao unei. Ma wha hao o lo lato malo. E le o tanga tasi umai malo o le taupulenga. O nisi o le uman natu. Ele ai a veselo la. Ile koe fia manga o e vea se kupu le maro perkangia e vea mawhaao lo la tu utinu. Ia. Ole pule foi te le na ia. Atunu umo malo le tau pulenga le tūlanga le na ai. Tara la tamai. O leo wai o I Peretania le whenga malanga mamalu. Leo mamalu o le malo Samoa marana masiofo. Fai masui. O le malo matangata Samoa. I le whapaleina
o lana fionga i le tupu o le malo o Peletania. Tupu Pelenise Salesa. Ia, male tina ia Camila. Io ke fo io kala. O le ifa ngā lera ngā whai alua I la wha uar kupula e lalo au le isu. La ifa le lera le si vaenga I si o makua Camila. Ma lolo ia ku Camila se I whaisanga ia me fifie o whai whaonga o e me ke fifiai. Ku Camila marikero le pisa. Wela wha au I fuas si o makua o Camila o padua lele. Lalo au le isu. Good morning. Now that is beautiful. You think that's beautiful? Look at this. Nah. Waves without crowds. This is beautiful. No, this is beautiful. Come on now, this is beautiful. No. She is beautiful. Now how's this for beautiful? No, this is beautiful. And how are you, beautiful people? Good morning. Kia ora from Aukilani, New Zealand. Welcome to Etlive on this Saturday morning. We want to thank you for being a loyal follower of Etlive. Thank you also for being part of the audience this morning on this Saturday. If you're watching this program for the very first time, hey, welcome aboard. Do me a favor. Can you please share this program amongst your friends? Yes, I would really, very much appreciate that. Thank you so much for your support. Tele talan ma manulu tatu wa tinu tauna ama tatu ele pura kala me le nei taiao o le taiao nei. Wo wala o lie le fionga I le tamaita I le sunga le tamaita I polofesa. Christina Lala ai. Alul vaso ne o mata le tala noa le matao pole anga I le whata noa le taiao. E taurunga le pura kala me le taiao nei. O le tilo. I le mea o tupu I le whainga malo o iai nei a New Zealand. Le leipa. O te leto e whaamtalaina le mea na tupu le vai aso le nei. E taurunga I se matao pu fito I tonu I tangata Pasifika. Fato alua ku ngei ar ka mai kai par mia tarwa I New Zealand to send a turn malei fonga len fai. Ai manu lo ma me len tupu. Wa koe foi le immigration in New Zealand. E koe fai le mea na mafua I le fonga ale pale mia tarwa. O se fete na inga I le va o whainga masani ale ofisa o malanga inga New Zealand. Elena Maraleina o la tūlea ngā ruenga. That's what they do. That's their job. Para wala aloa ai, ma walape ai le tilo le tamaita I pule male o whainga ruenga. Ile upu wha Samoa. Po leanga lea ma le tū wha Pasifika o lea. Lua ma te tusi. V.A. O le vā. Ua nau le immigration in New Zealand e wha tino le lato ngā ruenga. Ai ngalo ai I tangata ia. Le mea na whaia le pāle mea New Zealand o le ta I o le atunu ui whatia waru. Ma ua solia I lo le vā lea. I le vā o le malo New Zealand. Ma atunu u Pasifika. Ia iongo mea fo I
o le se senga o tu manga, o le se senga la le nanu fa pertani o le mea, le se senga o le culture, e iai le tu ma le anganu o tangata Pasifika, tatou te leilo i se tu Pasifika, o tatou, e feo fofo ta ilo ma fe sanga i, tu la toa o le atunu, natu silfia, e kapu, onga e koe so onga kolosi, e tapu foi mai te fai te sau tū, ma sau tala, ma sau wanga e fai. Ha o le te me fai fisanga inga. Ale atunu. E le ngata nei, au tahe au, Malesiasu, e te mana tua pele fisana inga nei. Tu mai loa i le tū maleanga whapapalangi. O le tū la fono, yes! Ai a sasi loa ona e whaongaina ma whaatau nuu le tū la fono i lona taimi talawhengai. Malona whatinonga. E iai rā kua pakakua re mea. Ua vevesi ai loa ma le whainga māloa nusila. Koe kau wha mao popo mai le melea o le tali tonuina o le malo ma le vaenga whauwhai leipa e tangata Pasifika. Makaukia. O sa teimi o no ole whamtalanga i riri mafuanga nata. Ma uwala o nia fuare te mai ta e polo fesa ene yanga e mai le pora kalame o mea ia e masani no ofisiri ai o wa o na whaiva ia. O le mata i tuwino le ta velenga o upu whai o malo. Si o na tau mai e palasa na ia tira tilo iai. Tira tilo ia wha asalau wa ita e we e iai le mele wa kupu. Am I missing anything? Leo ngala na e whai pēma wala o nia le tamaita inu. Profesa nga e mai le tātou proklame. Au le mesiri o le wha malama mai no menu mane i le tātou ngana ina ia malama ai lo tātou atinu. Ono ole nei. E iai maka upu a pengi e kukupu i Niusila. Koe kikia kukusa le lei. Ma mea lo tutupu tātou atinu i Samoa. Titia ainga. Pe luangi pi o nga ese ai. A o sa o nga e kukusa le lei. Le sila mata o pule langa il fata nonga le tau nei. Ma le tamate e polofesa. O le mele le tupu le whainga malo le leipa. Kua kuale si mings kafa ma vai atu. Le ka ua i le kai, le ka ua le sui kai, le ai ma seisi o le vaenga wha o whaio le leipa. Nga ka ua i le tamate e maori lea. Wa ula atu. Ia vai la le mario le me. E le ngata i natu. A o le anu mi ai le pare mene a tō Niusila. Wa kaungkuri. E ta tau ona wha ma vai. Mai le no fō le pare mene. A e toi fō i e whaile na whainga palo tala i titi. O e kau maua mare mele o ke whakuai. Ko i kiki a inga a i oe. O le ale mele o tau i lo mau fō no uwha matala tua le mele. Ia ngā kongu ale o ke whakuai ue ke misi le mele. Me ngā lengo whakuai. E ianga i mei kupu i Niusila. Ko i kiki a kukusa le dei. E lei ma se se langa pāki inga whai o le atu. Ngā o le whong whekalai anga kusi iai. O i la le ma wale toa. Ka tu tele i lopo ai le tau terasao. Porta mata i Māori. Por whong whekalai. A o ifo. O le fsiringi e le pule. A le whong whekalai. E whetusia inga ia whaloto i whale wha parliament. Ue whapupuela ukala. O le tala le ua mana. Ae sa no ai le kupal whatamata whaipule. Ua wha matamata whaipule. Ua wha ma vai mai le leipa. Lea o le alu o le pātia Māori. O lana folanga le nana whaia. A o lana tusi na ave i le whong whetalai. Le tā ua i mea. Ai whai mai le whong whetalai. Le.
o lau fai tau le tusi lea na tusi maltamatai fai pule le na kolosi lea. E le o atangia mai ai se mea whapena. E ono whaanga fua inu fua. Ai koe le whainga whainga paroka. Koe kiki a kukusere rei mare mele kupu Samoa I whai pule fui e totoro. I think e ainga e se senga. Al mena la tau lunga le longa le tau nei. Mare sunga le tamata I professor. Wha malama lama. I le tātou ngangana le matau pule. Ai ona vai aso nei. Fai mai le tamai tai pala mi o le atuno. Na fionga ia fia me na o mi mata afa. I le mata upu sa fasiri ngie le utu stala le whelo inga le so tofi o le vaso nei. Wha tau le mata upu I le vaa le ana aluatu I Amerika Samoa. Aluatu tono o ngā sami o Samoa. Le ala fuka o mawangi ngā alua kura vaa makau o le route ngā la kua le vaa. Pango matautu. Matautu mulfanua. Mulfanua salalonga. Te te elom salalonga. Ai maua loe leo. Koe salalonga loa I matautu. O le matau pusa utala noa iai I le asururu o le vaasa le nei. O le te tele o lau sau le asururu o le vaasa le nei. Sa ngai Bile upu whapeletania fo lele o le process. O tele itua iai le vaa. O tele ianga I fo isa utala I le mafuanga. Well, le ianga isa utala le mafuanga na alua I salalonga. Ma le utala na whapea uto se whalavelave o le ainga o le li whai pisinisi ana le vaa. Sa whai isa vai. Ia le fo isa ukala le mea ngai. A le mea la malea na ngina. Ila uprokala mele solulu lea la na toe whaama nino le leire mata I pāle mea whilo inga malo tustala le stofi. O la le process. O pepa o soo se vaa. Urufale atu le tunu, whether it's by sea or by air. Pe alua kuri sami. Pe le po se valere. O lea le whainga masani. A soo se atunu. E whai I se vaa e malanga makolosi le leina tuaoi. A e taunu atu e au noa mani pepa. E umala por kala mele suru. Ai forward mai le tangata ia te mai Amerika Samoa. Sa lo mia I se tasio. O lo minga. I le media Amerika Samoa. O le tau tinonga. Ale au vaa. No. Se o tau malotu to tasi. Wa uma ona. So ta ia tu. Ele office fito toni ele mata pula nei. Ele te malanga le va. Ano le tala al kapiteni male au va le. Wa uma. Their paperwork has been completed. O le mafuanga na nao le atu. E tutu sala. Ina wa olo la le whailo inga I le stofi le wasanel tu matai pāla mia ma. Lau tustala na fasile lau tustala na mta au pulu nei. Au lea lai. Whaamatala e le fionga le tamati pāla mia. Le mea na tupu. Ai olo o tali ai se li poti. Mai le ofiso leo sa ngafa ma le su e ina o le mta au pulu. I le mea tonu tupu. Now, I le mea le wo makua. E kau ese le ki kere kari le pāla mia. Ma le whaamtalanga na mai e le ofiso leo. O le whaamtalanga na mai e le ofiso leo. Wa umala to suenga. Na mafoi loa na release le vaa e toi atu. Never I le information na mai leo. O iai se di poti o ta pena. E ave I le ka peneta.
Nothing. A ole feilo inga lea le utustala me le fiona tumatei palmia I le sa tofi o le vaso nei. O le sa sao no le palmia o lo faatari le lipoti mai le official la. Okay. Now here's my thinking. Let's say e mo I leo o mo suenga. Le se me faya release le faat. Full stop. Ai ua koe loa ngenge ka pingeka. Faat tonu loa ka pineta. Fua il sao no gaio le tomate palmia. Le official lo. No. It doesn't end there. Ka penga o ko lipoki au mai langa le u fa manino le tomate palmia. Ma quale vivia al palmia? Quale vivia? Watch this. I want you to see this. Fena inga le palmia ma la tustala. Ai ia te ua ia, I la uwa inga wha minista, wha tula fono. E so se vaa e uru fale mai tu tonu o tātou o ngā sami. E le iai ni o lātou pepa. O le memo mua e whai loka la vaa to e loka mara au vaa. Ai o le memo ni ai, te le lape o tātou. O le utau nu mai le vaa, o le averoa loka ma, au o vevesi solo tangata su e mai pepa. O le mea ua whai, ua, ia, toi whaupopo iai. Ia, ma whamatalanga ia leo, mautino le lei se I maua mai le li potia leo. O le alatu ui le whanua, piki ai nisi mea, ia na o ailola ia le sa le longa. O le mea monia, e le I vevesi o I, o ana sawa I, na le pau mea le na vevesi ai I o le tau whai o fisota inga I se pe mita ma me whapena. Ai pe o tātou le ua tau soro mua tātou I le saili mai o pepa. A o le mea ia, a saulo le vaa I le sana pepa. Pau ana ngā ruenga e whai e tātou tangata I le tātou tua oi. Unlawful entry, lokaro. Muli ane, whai nisi whamatanga. Ia, ai o le mea na le pe wali ali mai. E lape a tātou. A le mea la ua vevesi ai I tala ia e au mai e se I whamautu lei mai. Na ala na vevesi. O le au whai ngā ruenga a le wafu I whewho I sale long. I le tete I o lātou ua tuta atu le vaa o atu ta avale ave uta ma me whapena. Ia atonu tuititi mau mai se manino, sinama ta upu. Ia aile o se mea lelei. Atonu fo I e atani ai. Lele whaatinoa lelei o tiute ma ngā ruenga a tātou. A faisa e mai tau le lima e mai mo le lima e tiro le le forsanga mala tomate I palmia. Le meme mo tu mo lu mau fa. O le ese senga o taitai. O le ese senga o taitai. O le vai teimi o taitai le fionga de totori. Ko inga maka upunge I langa e leo kele ai kele ko inga. I'm sure it's the same with Tulepa. I read the body language of the Prime Minister. Whai mua au te iloa ma kua I kau le fifi o kuma kai palmia mene. Fuartari. O la ua mana tua o le minister of maranga inga. Sau lo le vade, lokaloa. Loka malea va. Se I whai muri ngisi mea, loka. That's why na watu leo tala le whatomuanga o le porkalame le town nei. Border officers fail. Ia vai la lesi mele kau bangil palmia. Ele I vivesi I makau. Na vivesi onga o sale longa ka mafuai. This is where le lapsa I. Ile ngā luenga whalo tui whale. This is where le kei le sao e palmia.
fail officers. Fail le matanga wenga mali officer. Matamatai officer. Il fati no nga lunga mombua, langa lunga mombua. Kulorva, where's your paperwork? Nga sawa ele complete. Uma. Aole mele ki fa longa longa ngi. Ele ole ova. O le wafu I matau tu mala ofenga na wail te mina. Tu tai le va amon for the first time. Ia vai la lesi mea. Wala nga pisa sa longa. Because there was absolutely no communication from Matau to first point of contact to anybody in Salilonga. Vai le va la ku bla 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 le langu fa la va pu le mala. Nothing. Ua ke ye lo Salilonga. Or Matau tu mulfanua. Matau tu mulfanua, can you read me? E le vale la kwa fe ngai mulfanua. No. Por me nga mulfanua ka ye ngalong ka usa. Yo akuloi o le moko kamasa. E a inga me le skala sau, o le mesel me le kup. Na lai no na ripoti do sale longa. Do visualo ma fatino lo ngalo. Border officers failing to secure the border. But you know what? This is not the first time. Ole si issue lo o mana tua vava le te nei. Il fale tonu le leonga. Man kua le kung mele kupulu mana va le nga sao ili kengi kongo le va le Pacifica. Remember? That's another big fail. O le sao le tangata e le te tauonas la ai tono no fuanga nei. Malu pui pui ele. It's a big fail. And now internationally, a foreign boat. Butonu Samoa, from Metala Captaini. Oh, no. Our work was done. Apalaima ko pepa bla 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 ka umeme umate. That's why we move. Ale to vala mal fam talangal to mate palmi. E ka nguru va mkau. Ko ave vesi lo makau. E so idi pepa. So it wasn't the captain or his crew's fault. Nangale will publish for the media America Samoa. That's what the captain said. Le talala, they've completed all the paperwork before they depart from Pango to Matau. Wow. Asika ku whakaria la. Le se tala leo. Ia walanga na mata no me minister leo. It ngal wenga fa leo me ta fingo la amala to releasing ola. All investigation. Nana activate le sis leva ona wali potiatu. Border control officers, ili officer leo. Ua ka kaunga sis leva. A wale ngufungo fa leo, fa mal minister leo. Tui. Ile ngufungo fa leo oso e loka se mea no wana minoi. E yele tangata ua pasi le alert i officer leo. That could be border officers. E kaunga sis leva. Now the question is, o border officers o matahautu po border officers o sale longa nga alert leo e sis leva. Ya leo sa no mate balmia. O le faa le tonu o tatou lava. Le o le va amalona au va. O le faa le tonu. Le ala faa tali le tamate balmia se di poti mai do official leo. E tui nā kut kapenta. Ma faa mala mai. Po feelenga yai le lape. Au la ua kilo le kamai kai palmia le kili vanga o le fea le mele. Ma kua le fia. And she is the Minister of Immigration. Wa kau le fia. O lai ke ngofo o le mingska. Hai ke le lo le mele wa kopu. Afa kwa au mange ya karangoanga.
atoa o Samoa. Nala ki ngofo ol miska. Ai kere lo le mele mina la te lo. A fa toi lo mun o ka se inga a se. She must be very disappointed. Tatu talia. Le li poti. A leo fiso leo. Tau nu uri kabineta. Ya mse ya maisi tali al kabineta pola tulanga o le afai. But you watch your body language. Le te whaafonga mai ni le tau. E leo fia. Ona ele ngata o yo al palmia. A leo fia. Ole matafa yoile. Nanga o yo al minsta. O le vai fafo. Ma le minsta o whamaranga inga. A leo ke il mele ukupu. E leo se mele le. Now that is beautiful. Think that's beautiful? Look at this. Nah. Waves without crowds. This is beautiful. No, this is beautiful. Come on now, this is beautiful. No. She is beautiful. But how's this for beautiful? No, this is beautiful. Se fulu ma le 5 miliona. Tupe whaanganga le malo I tausanga uma. E whaatupe le porokalame o le au mai o tangata. O le au mai o le atunu o lo mo mia tonga fitinga e whai New Zealand. Sulu 5 miliona. Every year. E ono whaatupula ia. Le whelo ai ngā lea le pāle mia ma lau tustala. Tō whalongoa lea ua se vai ngore saunoanga ele matapule whapea. Paraphrase. Ua makongo pole le malo Samoa. Not so much o le pole o tangata e o mai. A o le tausanga. O tausanga o ila tau ia wa fia ma ua mo mia o na tau na a mai New Zealand. Whea la tau tinga. All along I thought, well, makua ongus fulu fix fulu. But no, it's different. Lea lang ta nsao no, il palmi el felo inga malang tustala. Le matau puna. Ale mele wa amata nali mai. Poile wa mai tawina lava wa to tele tanga tala ia wa nga mai ngase ia. Ole mea ia le. Poile le nga fatauli maina. Wa nga ia tu poile le fanati mai o ngase ia au mai. Ia e tu watua le minstama na matanga wenga foile wat tawana la to tapena mai po wani si fainga e me faiona tali atua I le tulanga le wo ye ole me foile ole la vai fatulanga tu pel malo ole alu le e alu ai le fa solo mai o ngase e pele o faile nga wenga ale matanga wenga Foile le screening o kakoma. Wa le memo ia e fa pe e tu ta aloa ia se mea. E ia ona pui o le papui tele lava o le nga fatauri mai na le tulanga tau tupe. Ia o le ala te loa wa e fuanga e tilo po fenisi au wala maua mai sef so ani e tongo fiatu. E voila wa tala noa ma e watala no mafiti e ia fale mai fiti ia e ono mfai ona soso ani mai e ia tato por kalame fo ia e mfai ona mai fo mai fa pitoa e fai tong fitinga mo ma tautonga I nei Samoa e to tele tuaitanga te mfai ona
ona tonga fitia. Ia, a pe o le whea wale pe o tau maua mai. Foi le ia tātou. Foi le ia tō angai o e whaia la tau siaki. Ia, tau ave ia whautuanga o lo o tua tuai. O le sia mele pe mai tau ina. Foi le i le whanati mai. It's urgent. Ia, o le urgent la o le mai. Ai, e te le alo na tala anga na i tua. Foi le, ai le o whaia le ngai o inga tau na whai. Pe o le whaia ona o le whata mala o tangata lava ia ngase ngase. Ia po le me foi o le o tūri loa e le tātou whale mai. Foi le wai whaia tātou clinics. E tau ana na mata i tū le leipo wheri me le anga ia le tongwhitinga o tātou ngase ngase. E lua mea tā ue o te pikapinga le. Whama mangala tamata i pāle mea tā punea me se sofu maa momua. Ua tatau, she said it. Ua tatau o na whaatūlanga le matanga luenga. Pe iai seisi whainga. E kau ku mamai ngā le se 5 milionga lea. It's a duty of care. O so se whainga malo. Me fuela ele te telepaketi e matanga luenga. Ona ole tūlanga le soifua malolo ina. Ona tangatanu. Alo ke kau whalongonong kul whaamamanga nila tumai kai pālmia. E te tau fu, ana whaamaoni tangata i aua. Wa fia i ngase, wa te tau ana mai New Zealand whai e lato siaki. Ero koe ngā mea voelele o le lea reappointment. Le ko anga e foro fuala au, ma le ko anga e whaili siaki li kemikal whenga. E ngā kupuar pe feo solo. Ai mga or koe ngā ngauso, ke mga o ngauso kwasa ngiroa sauloki ki el vale sau. Ya lau tau le mate i pālmi. O le sile mea, siaki li lei. Le history kanka lea pe wha maoni i mea na whai. Pe whakarele ngā kupuar whale kongu mga o lalu le mingiska. Mga o lalu sa o al pālmi a whakiki o au le wha ama mailo. Ara mele tau ni mate i pālmi. Chalo wale ngā kalau mako, lau kalvau. What? Ano mo kupu? E male se mele tau ni tumate i pālmi ngā yo ingal matanga alwenga. Wate tau na isi si whainga e amata mea il matanga alwenga. I think ole for melea. Ava ai le malo ele kwa 5 milionga e pa u ilalo i le 8 milionga pe 1 milionga le kupe wharu mengi. That's a good start. E whawhena kupule mea. How about insurance, health insurance? How about face insure, health insure? A mata mea tangata whaingaruenga u maramalo. Wouldn't that be nice? Is a health insurer e kawai o e malu tōrua malau whanau tofa. A tupuni pe whea. Nanga i le karango ka kōmara sa wadinga suifuangi. A lao i le health insurer take over inga. If that happens, ole amama le avenga le malo. E le koe se 5 milionga pe o lunga le 2 milionga. E ono wha ai titia le tupele alu. I le tausanga e tasi. I le prokala melea. Se insua. I'm just saying. Tasi nā mem whaintitilo le mtanga albenga. Whainka ufunga po e le kampangi isua le leanga vo. On conditions. Whainga ufia e ngā mea. Tanya nyalea tutongi sina vaenga o le tutongi o le tangata whainga albenga whaanganga. E ka vai ia manu tōrua malana whanau i whaalavelave tu tupu whaafuasei. Ai leisa o se whekupe o iai. Ai mo mia le amai New Zealand velta o tonga. Wow. Wouldn't that be nice? I'm just saying, that could be another avenue. So swani il kakosuma di milionga le uak. Ngara mangeso ai o fofongo. O le kāpenga kar koe whapopo. Ili whaatupula ia. O le fuenu mela. O nai mumu ngā vevele nao le nei vai ase o le tātou tinu i Samoa. Mana manatu ua manino le mata le vai le mai mo mai le tātou tinu. Mese matapu salanga. Ua mo fuse mani nonga ua wha mamla mai le tumate i pala. Yeah. Next.
O le tamai tai polofesa. Wha malama le kako maka upu lea. Whainga malo a New Zealand. E ono a veo se mata upu fesoasoani ia tātou. I le tau wha foi no tātou foi mumu ngā vewe le atunu. And plus, ina i te tau ona malama tangata Pasifika palo tamala tamai. Tamate Professor pa mai al tātou marolonga nei. We'll be right back right after this. Now that is beautiful. You think that's beautiful? Look at this. Nah. Waves without crowds. This is beautiful. No, this is beautiful. Come on now, this is beautiful. No. She is beautiful. Now how's this for beautiful? No, this is beautiful. Now na toe whamana tuatu le whasasilanga na ale whatonga I la tau sa o tauina I le kolisi a vele. Ali mata mai te itua I le lombua o le tātou whono le tāo le tonu lea uni tau wha mao popo tāpenanga o le salau tau sanga o le teimi wa vave. A le leila walau awai mai. Wha ali sofini ngalo nisi o tāpenanga o lo I ilu wha moe moe tātou te malanga o mai sa moa le tūsanga fōu le vai tau o Julai le tūsanga fōu. Le ua mato na wha ta vale tāpenanga uma o le wha mao poina o le wha moe moe le nao le salau tūsanga o le lau mua. A fiona la le tuatu sina tasi whali ma St. George Street Papatoe. Ia, a whai e tele isaua se whunatanga. E le ilo suma il whunatanga le whewhina ni tālu tōru. Ma mai lau le stala e koru afe kāla. No, I mean le koru afe. Ele você mela que o você se você galão no cori e com isso na le tolu se fu tá lá tolu mua é mancua ele tolu mua tolu se fu tá lá ya afia mai faz o sal ele tá penanga le na o fa ma o po no le se lau to sanga fifi fai lo atu le u fatasi mai le sunga ile te mai tai professor o le wo masani le polokala me le Etlive I taia o astona I ele o astona I uma ya mo lo level lo no sunga vol te mai tai professor nei tele ono tutu ngie tele le saufanga I valaulia o le polokala me uto manatu wa tonu sumal te mai tai professor polokala me nei si tau fa matalani nai valai wa kaungumia lo dipingi ya no te manatu te tau na wha mala le tātou atunu I nei o tōsina. Fio le mataupu ele ngata. Ele ngata ele mataupu e pe ona to e langa nei. Momo, whatala watu lau sunga tu mate Professor Talva Christina Maroso I whamrina ni tai au? Top of the morning tui, whatala whata mo le nganga whaaloalo le nei vaenga le tai au, malo sei fua, malo langi e maa, whatala whata fo ili pa iaman malu le o pa anga masani le pokalame le Etlive malu le folau malu langi ma le ne vai ngal tai au Christina ya si fa wa lo for sanga na watu le silima mo tai au nei ina I manino le tunu tars fu le tai nei there is a gathering el fata singa le wa talo mai
mo tangata Pasifika umalava I Otahu. E whianga I tangata Pasifika. Male minsta masuyo le official immigration a New Zealand. Taiao nek. Tala le sfuru taiao. Olo vala o di tangata Pasifika uma. Elena o tonga olo a film tapuni a so se Pasifika lava. Ma baila le fam kalanga me Christina. Olo sau ma le fa malo si mo ila ko olo o vaso. Olo fefe. O mai phone and I'm like, what? Are you kidding me? Also fighting me and well, it's up to the overstays. But the over matala to the phone Christina. Well, that's of Tauna Matata Fatano. Tui o te loe sa oe le whapretani for it's too little too late. Yeah. A tonu o se tūlanga fo ilia a o whamatala ui e le tūlanga leo whai le official immigration I tata sanga sa Pasifika pe o le mata apurena e tā ua o le whatamala. Mātua e whatamala lava le ofisa o le awhimalanga inga le tūlanga lia. Ia pelana e tā ua o le sa toa luatau sanga le ato se luatau sanga talu na whai ali funga fo ilia le na taitai le a Jacinda Ardern. Ia te aui le vā le taimi nā le taimi nei, ta titi luatau sanga. Sa ta tau o na mai a lo le funga, fo iloa, ilo lo matula fono whemalanga inga. Le ea e lalo ia tūlanga o tangata overstays. So they had 2 years to do this, but they didn't. Le lau tu ai mai le afo le tūlanga le pe le Don Ray le sa tupu le umiatu. It is because ele iei salu le apology. Ele iei se time bilona winga. Ele iei le wha mua le vain wha apu whai. E toi fo. Ma toi ilo ia tūla fono whemalanga ina. Ina ia awane i toi tupu ai se tūlanga wha pēli una. Le lau tupu. Oh, Christina, sorry, Olaf. Wait a minute. Olongo winga. Ole fonga le ana whai. That was it. Sa ai le avono sa tau na fa wau le mele e au fia ila mal mele wa tau nei por nga o mole fonga le that's it. Tui pe tūlanga na whaano ai fo ele neva yaso ina tupul tūlanga le ona o le tūlanga na sa tau na whai sa tau ona whai le i fonga ona ilo lo lea mawa ai po wā tūlanga umalava e a fo e protect ai tata tangata Pasifika ina ia aone toi tupul tūlanga lea ia ele i senga yo ina na whai ai lea lau tato leo o le evidence lea ele i se mea e sa whai ina ia wha au ai i le tūlanga lea ona le toi tupule wa ana wha apea e ilo ma toi tangtanga i ele vai na wha apu whai ina tūlanga fo i le tau fia ele toi tupule mea lea ele e taulan toi tupu. But because it now happened again, total ignorance, to be honest. Wow. I'll be honest with you, Christina, including me, Maleto Telo Tangata Pasifika. We thought, ole I fonga le fai, you know, le fa le leo mea le tupulu manai, ma le fa le leo le savalianga I luma. But and here I am thinking, whoa, that's right. Pinga nga kongi maya mo fo dele. Inga ia fa pe ole yes, we admitted finga malo ele angar mele sa fai. But really, that was not good enough. No, unfortunately not so. I fika fo ia ile taimi ile va le luatau sanga le talona mai ale ifunga. E tele a ia e nisi vaenga sa tau ona lato whaia. Whaateta inga la sa tau ona umarole I fonga sa tau lana e se lato manato foilia. E whai se tūlanga pe o se amnesty, po se si lava mea. Mamantua ole taimi muli na whaia e le tūlanga le o le amnesty. Po le wha maa ngalo foilia o tangata o wale I taimi inei. O le tausanga luafi. O le luafi na le sa ele amnesty na.
le la sa mawhai ona tu ua wanoa ai, e fitu afe tangata le sa mawhai ona tu ua wanoa ai le immigration le lua afe, e avela le amnesty, e tāpena ia la tu applications, ina ia ngai mai le pathway o le e maua ai le no fo mau ma le citizeni. Ale o le mera ile o lo manino le taimi nei tui, e lo manino po o le mai le fitu afe le o tangata, to o fia lan tangata Pasifika sa mawhai ona ave lea wanoa lea. We don't know that. So sa ta taula ile whainga maa lo lea, awa tupu lo nwe lea, sa taula ona e se la tau mawhawhawha lea, peia ta taua tato toe a ngai e toe explore le amnesty. Ina ia avesia wanoa e mo tangata Pasifika e overstay e temi nei. Ina ia ngai ai ma whainia la tu apalai, ina ia mawole no fu maua tu langa o le citizeni. Awa e mo ila wole overstay e tangata e tui, ai elo mawhawhau, ma tato nunga fui. E ai lawa ila tau o lo whainga luenga pia ma whailo la tau sao tonu o le atu nuu nei. But because they have lapsed, ele I se ava novo, ele la te whai ele tūlanga. E moni lalo so noanga, tu sana ona whai lawa li fonga, just to e whaali mai ia tātu, ia ole vain whai lia e lango le Pasifika. But actually, ele iai manisi whaenga na whaia, ina ia whasosoani ai mō tātu tangata Pasifika, even though for years, Pacific voters have always voted Labour. It's a slap in the face. It's a slap in the face too. It's a slap in the face and kick in the gut. I say you also fight for it. Say you for il fale o il temo leao. In the absence of the family, I might set the mighty. Yeah. Na tilo le melen fail tamatonga leao. You know. Common sense. Yeah. Visual immigration. But anyway, back to the middle of the road. Immigration. This is definitely ole fault ole malo. Nga umano nga faile fonga lea. Ngongolo ya mau. Maisi piko yole iye. Nga ya wangi ko yo ole melea. Mai no le faile me au ko yo la fula lea. Nga fakingo le fonga umalo. Le afula lea, dua kausanga murmuri alu. Ai koe wha nga pā le immigration le mea lea. Nga mā fua ai o nga whai le I fonga. Yeah. O le tūlanga whanau nona tui le mea le tupu. Ana whaapea o le I fonga le sa whaatino le leipa. Ai whaapea o le ua tupu le Dawn Raid attempt le sa whai le taimita tuana I atu. Ai whaapea e se vai nga whaapu whai. You know, you would have, you live on door for you, yeah, okay. But this is the same government. The same government. Therefore, what's your or the two lang or the Dawn Raid, more tato tangata. But you know, ile fears full to sangata luna on a loyal tangata Pasifika. I myself love tangata Samoa or the majority tangata Pasifika in New Zealand. Fearful tau sanga o loyal le tato palo tai le vainga whaapu whai. Al facility mo o mese lava I la tau o loo mau New Zealand e po sisi foi atu nu ai o loo o citizen in New Zealand ma whaina palo. So the question is, what has Labour done for you? O le facility e te tauna facility. Mai le leifo lo wa mata me le visile o se toe fa manatu ina ia tatou ta pena male malama na ia tatou ta pena malo tatou iloa so le ole mele it's got a fia uma ia tatou ele ga sa mo Pasifika ako a oil paki le lango el Pasifika le tula mai ile temene so il felo ingala tane la. What can you tell the audience let out nil tell? What to see the Congo officer the immigration? Mo le mo mai mo ta to no tell nil program. Tu ole o se facility ona facility e tsa tsa pole ala se fufuanga ale vai na fa fai. Pole se manula ti fo ile po se policy or se policy for o ma fai ona la so fai loa mai tangata Pasifika. Ina ia ma fai ona pui ai tsa tangata Pasifika o
already i overstay tonu New Zealand. Ai po ani au wala ua la tau tā pena i ema sauni iai. Ina ia whai se tūlanga fo i leo le amnesty. Ina ia awane i toi ma lona lua. O ani suinga fo i lea le ngata le suinga i policy o suinga tūla fono. Ua la tau tā pena iai. Ina ia awane i toi tupule tūlanga lea e le ngata i tangata Pasifika. Ai po so o sesi lava tangata. Ole si mea tātou e fwoi mele tāupolo le amnesty le na tāua. Wa vere vese le tāupolo ne, wa toi manu ai le te itai o le green. Le tāu mai le te itai o le green. Wa le vangai le lako proposal i le mele o le amnesty mo tangata Pasifika. Green? What about Labour? Le ka wangi o kaka Pasifika lango Labour. Labour, how come you're not singing this song? Alau sumai le green mea. Yeah. Tui o lewa tele ona tāpena na mawhai ia fufuanga fo ilea anga i luma strategy ale vaenga le Greens mo le amnesty. And so yeah, so they've been planning this for a while. E man tō mai fo itui, ole Greens, ole whalela coalition ma le Labour. Yep. So po lea lava la le a fo le unai atu ole Greens ole lato ole policy lea po le tūlanga le amnesty. E mo mia lava le Greens le awai e ma le io e o le Labour ina i mawhai ona whaatino. Lea la wa matauna toi a ngai mai luna ma unai mai le Green le lato policy i le amnesty. Lea la pe wa matanga na ngai atu ai le Labour. Ona la o le tero le vesi le na tupu le vai aso nei le Dawn Red. So Labour had the chance. Fai ai me le wa leva ona faali le Greens. Oh, we have this amnesty policy in faina na watu e so ani. But it wasn't a priority for them. But why is it now? Because the election is less than 6 months away. Yeah. Wait, wow, my tadi. Ole mele, okay. Ole tau neila, so tau neila le talo i tangata Pasifika na ia wai felo ingale o tau e whamanino le la felo i tangata Pasifika masui o le malo. Ia le ngate na sui o le New Zealand immigration. Tau whamam lamal matau pula le wa apologize mai le minister on the immigration. And like you said in the beginning, another apology? Really? Yeah. Ole matau pula le la iei nei. Le tatala me fasolo. Pale tamalo longa foi mai. Ole mo kwa ulo ar kama kai mauli le o el kakal gonga pa me malo longa le. Now that is beautiful. You think that's beautiful? Look at this. Nah. Waves without crowds. This is beautiful. No, this is beautiful. Come on now, this is beautiful. No. She is beautiful. Now, how's this for beautiful? No, this is beautiful. Ole whawhaingo ki ina le matau pule la o le tata na kustina kua kuat le ka ua le kama le ke se kala e whairi ki ngā le se kala e whairi sira kua kuat e whakake ki e ngau waku apia mai o wale koi I ala uaru o kusa wale koi I le kukuro ngā kongu ala uaru o le ainga lale whai ngā meka le tamai tai whai pule o le minister tasi le minister o le katinenta whai ngā mārale Labour in trouble. Tui a whape so se vai nga wha whai lava e a ngai ese ia lato sui e te tau lava na tupu whisili lea ai se awa lai ona tu lai a tonu po i ni vai nga fo i lea i lo leo
ona va ai ma va ili tonu le vai fa fai ia tai pe fo ia fai ona fa tu sai I tato sa mo tai pe fo ia ni si o fai puli sa tu lai ese mai vai fa fai ona e ia le mafuanga o lo la tato nunga ile alu ese mai o mika ile lepa o se tu atonu se tu langa fo ile ua le unga tasi ia I wha moenga o le whai pule. Mani tūlanga fo I oni vaenga fo le sa au wai mai tono le pale mene e whai a mō lona I tū mālo, pe whai a mō tangata Māori. A whai la le o le leo na wha atino le leipa ma e wa ai atua le whai pule o le a o mai le whai ngā pālota e le o iai lava se tūlanga fo le tau atangia mai ai le wha atino ne vaenga. Ia, o le tūlanga la na e mafuai, ona tūla ilo I lunga le whai pule. Ia maa ngai ilo e avela na lango I sisi whahai ngā wha whai. E no e o wata nei lau sunga le tamal tei polo kesa. O le tangata mua o tau ia ilo maa fau le mea nei wai wha marama mai. Ai me se vai leino lau wha marama lea. O le whai pule o whaleaka ngumele wha. O alea e kasi ngā onga le wha. E vaa kua ua ngoko le wha e sanga saa wha ia. Pe o le ata lana. Watu vave mai ai lo uma. Le ma wa avea ma ana vatau e toe le tunu. No can. Asanga can ngofo kwa va kula ko fa masinga fel paroka ngofo o solo ma meka o solo le wo so yeah so le la vatu ole tu lang fo ile o le pe ona eta o le forsa o lo vesi e via po o le mea o fa ma vai o le mea o alu ese mai le leipa e nga ile a fo ile party fo ile ale Maori pe o tu langa na le vesi e ile atu no mo pale meni I fai nga mika na pa ko ti e le sia fale la so ngel Pacifica e un fai ngo ya meka pa le mele tu le mele to fo tu mele to fa mama o le no mile li pine a tato fa longo I le pese na uso de mata fai pule wa ese male leipa e alu o le patia Maori o lea fo ina na tautino I le whailo inga ma le patia Maori wa avela na tusi le fong vetalai e whaai loa iai wa leo to e vea ia masio le leipa a leo wa whaatasi atu le patia Maori different ese whaliwa a wha mal fong vetalai no o le kusi lenga o mai e leo a fia ise vaenga e ka kawai o nga nga fuanu fo o le tamaita I Maori o no wa kolosi le floa sa mai o I le leva mai lo fo kalai o le ala as of now o le tamaita idea o loo tu to atasi ele wale leipa ele Maori a o le tu to tasi ma fai ngela o kala ka Christina le ku koi ki ha ku kusa male akala ngi fu le ngu mi fu le pinga sa mo le mele yeah sa le la o se e tu se ti avia o le matua e ata mai o le move America e tu so if e atangi ai le term le fa ngai le politiki the politics of language o le politiki o ngana the politics of language in terms of ele tusi lava ia ale tamaita I fai pule na avele ele fon fitalai ele se vai ngol tusi a mena ta o mai ai ua resign ua fa ma vai mai le vai nga fa ku fai ele leipa o le tusi na ave ele fon fitalai o le fa punga le ai ua ave ese lana lango mai le vai nga fa ku fai. Do you get the difference? So she didn't say I have resigned from the Labour Party. She says, I no longer vote for the party. So the politics of language, politiki ngana le wa laiona pela melen etsa wa le lau fa le sa no le fongo fono ele simela le na fa ma vai fu le fai pule. She has not said she has resigned. No, o le fai mai fai pule. Wa ave esela na lango mai le vai nga fa.
O le la ve vesi ai le leipa ma le fia le leipa le foi le a foi fai me foi le national it's a tauna fa ma vai pa ole the grounds is e lua tu la fona I ato ne fiti nai ole tu la fona mo ole tu la fona ole fainga pa luta electoral act le la spell mai ai le floor crossing ole o kolosi mai le si ole pole party hopping ia a ole si vai nga tula fono la ia le la sa ma el ma tsai fai pule o parliamentary standing orders wa ese la fa upunga le sa le standing orders al parlamento ele o fa tasi ma le electoral act le la wa ma wa le no e alu ese mai ai ia mika mai le lepa alu tutu atasi ia nga ile Maori party ile venga pa lo tale la lumana inde ai le se me la fai fo sana pa election ona o tula o standing order la va ia la sa o standing order vai mai it needs to specifically say resigned. Wow. First time I le nei tai au whalongolongo I le clause lea, the politics of language. Language. Ele ki o foi la a le mingoi le speaker le wa fiu foi pule e a fie ma vavasa la foi valo mai ma vavasa la ko ye wa fiu e le speaker kaser kala speaker no no ringo la kala wa ta wel mele le speaker the power o le speaker le au mai le standing order mai loi foi le se senga e ese a le parliament e pulei o le speaker o ngol fa ko ngol standing order ese foi le executive le ta e le parliament vai le mai o io le vai e toru ma le tutu sui ni sila akustina sa le la wati o le pe o tulanga mana ia o le la e te ma fa ia le tulanga le tupu I le tato atu no nei ona o no fole mo ma fa I le tulanga le sa tupu I sa mo awa afa apela o I tono le standing order al tato parliament lo I se fa nga fa apela mai e te tau ona fa manino mo toa I specify le upu fa ma vai Rona winga e foi la leva no e fai na tu langa le it's on usamo but again it goes back to the politics of language vai al keyword lewa lenga ka o ngia Christina a saula kusi o la ka mai lu fa vai mai le vai nga fa fai ya pe ya waka ko ro ele ngol me ese mai le fa o punga le mele ele o toi ai la pa lota yeah ele o toi la fine yeah two different things yeah o le lai una ia tu ele tu lia tu le media ele fon fita lai e fai sana fai unga ele tu langa le wa le mana o le media matangata ele sa ona fa ava no le no fo o le fai puli ai tu fo ia nga e fai le fai nga pa lo tala titi ala fai mele speaker no it's not my job to interpret it is what it is o le fai mele tu si et fai puli o ave ese la lango she doesn't say resign ele o singa venga la o le interpret no o le ese foi no tafa yo o le legal system la yo ngale le matafa yo na ele o sa matafa yo but okay let's shift now wo wai atu wo ese le ano mai o tangata maoli le mele o fai le tamate fai pule ma wo wai atu it has that pulling power wa makau ngahango mai tangata maoli o le amata mea o le tamaita idea makolosi alu e we ainga lele o alu o makau elang kusi mapena pero wa vele amata mea o le tamaita I minsala me o va tu o le amata o na toi fuli mai tangata maoli e fatula le upunga uva ai lunga le media le scaminga maoli it's revolution atangata maoli ile polokiki mo ta tau na tu tangata maoli e fa marcia la plata la kustina lo kokikiro ye yeah sa le la tu pe o tu langa na le ye ile tabilinga o polokiki tono o New Zealand ona o toi fa tu le afoi le tali mai ale vai na fa o le leipa ile alu ese ai ale sui fai puli wa tu sa tangia mai le tali mai le leipa
lo lato le fia o pe o feita fo ile le alu ese le tama tai fai pule e a nga ile party ale maui tui it's such a missed opportunity le missed opportunity le tulanga fo ile sa tau le lepa ona lato acknowledge ina ia mika ai sa tau foi ona lato fa apia mai o se tulanga tau ma o se tulanga ma to te lango ina le alu ese mai o le tamai tai fai pule mai le vainga fa fai le lepa e a ngai le vainga fa po fai mauli ona o ina te tau ona ngai mai ai e fe so ani na mafai ni tulanga fo ile ina ia tele tangata mauli e maua lato e lango ma pa lota mo le lei o tangata maori. So that was such a missed opportunity for Labour ile lato respond Mika. They should have said, oh yes, we acknowledge that and we support you because we can see you're going to revolutionize and you're going to prioritize what's important for Māori. And in saying that, Christina, you know, na le alo ia le vanga fa foi lipa or established and moving forward le vanga fa foi tangata Māori. Is that what you say? Yeah, but they didn't say that. Instead o makole lo le mele wa kupu ku wa e o mako ke kai la perkangi o le ngofo fo le mako kai ingi ke o se skepoi o ele mas kalo foi instead of saying that. Yeah, because if that was afa pe ole tulanga na e nga ele la totally tui o te whai atu to tele tangata Māori le e tau mawhau pe avele la to lango le leipa. They would have turned around and said, oh, you're so right, leipa. We'll vote for you because, you know, le to acknowledge na ia le tāua o le fo i o tangata Māori i le pāti le Māori mo le lei o tangata whenua. Sina whai uta whatananga nei tau. I know o leo ua whaitau masina le whamanua le palo ta tele le tunu le masina o kutopa le tūsanga nei. Specifically mo tātou tangata. O hao le tangata palo tāni sila o tausanga o ulangolango i le paki dea. Lea la whai le palo tā. Lea ua tutupu mai mene. O lea le mea te tau ana ua mai ei luma wau o te tilo iai ina ia mawhaona o whaia se whiriwhiringa tonu maleami e tonu malelelei mo wau i leisi se furu tausanga. I le palo tā lea ni sila lalo mane. Tui, ole e tai pei lava ole o tali tu sale ala tali le avatu I mai tali il pe fu whenga ma ale whenga palota asu tatu atu nui samo. Ole voting behavior ma le tu langa fo ele ole i tatu tangata Pasifika fo ele le fam okay paluka ole le paluka ia pai mala fai. Okay paluka I feanga le ole palota I le policy. Lota I le policy e lango ina ma te leso na ngā I le luma na I o tangata Pasifika I tonu New Zealand. O le whateta inga. O le taimine, o lo iai le policy, Pacific People's Policy, a le vaina whawhai le Labour, o lo iai fo I le policy a tangata moana, a le Green Party. Same party, mo le a ngai e a fo I mo le wha le lenga, ma le luma na I o tangata Pasifika I tonu New Zealand. O le ese singa tui, o le policy a le Labour, very, very surface level. Ele o maio io, ele o teleni benefits o sawa ele policy. Even though wa fierce futa sanga pa lota tata tangata le Labour. Ele ese mai lai le policy le Green. A faitau le policy le Green mo tangata Pasifika, it's very specific. O lo ta uai ia latonga yo inga e mana o fai e fatino mo le tu langa tau o onga mai lava le primary school ga le tertiary o lo manino mai o ia tu langa e lato te mana o fatino mo RSE workers ia nga I mai I sa mo Pasifika e tonu New Zealand. No one else has a policy like this. And yet ya lava ia malo baba ai venga le nga e te Samoa I le te leo le nga o RSE I mo le atina e no Samoa ai le ngasa fo I o atu I nei o se tūlanga le e tāua ona ole o whamanino mai le Greens e mana o e whaise pathway to residency from RSE, which is such a good thing.
e mautu e stable mo tatu tangata Pasifika. E tele foi la e si vaenga o a whatata ingo le housing o a pe o le temine o le tūlanga na e tauna ona sila whaingali mamawa ia tatu tangata Pasifika. To be able to own a home. Ia maua so whale whaatau. Ai whika ele, now o tele o whai atu a meo o whaaleanga le Labour, no, this is facts. Based on facts. O le tūlanga policy le Labour le ia i le home ownership foi le sa whaanga solo i tuai i organisations al Pasifika. Sa whai la workshops whai ngai ina ia ngai atu tangata Pasifika ina ia whai ngō fia awala o naila lato first home. Which was really, really good. But it's a general policy now. Ia inga ma conditions that ele amatalia le process o le anga i tangata Pasifika ele home ownership. It's already a barrier. It's already a barrier. Whatata inga ele clause in terms o le ele te tawana over ma le lusfulu afe so ai talafu. E te tawana yep. E te tawana valus fulu afe anga i lunga i le tutongi. Not everyone can get 80,000 so even the conditions or subsections or the policy, it already becomes a barrier i tatu tangata. So whai on tatu tija lefa mai i mana but read between the lines. Wa tonu lava ia inga ma vainga fo ilia e ma whai ona sosoani ia vainga wha ia mo le whaalelenga mo le atina ina o tangata Pasifika. E lua mta puta o e wha mama te una tau la i le tiri tiro le tangata Pasifika. Let's say our people. Momua o le amnesty len tata noine. Lua avel wha momua i le owningo lo fale. Wha mulmuni le amnesty. Avel wha momua i le owningo lo fale. Wa fia se furu kau sanga o ine. Wa own so fale. Ia lenga wha mamangi. Ola lo ke aku wha mamang ol mela. Maa ia le policy looks good. So le, ea kuro i lunga. Ai kau loma le condition momua. Ka kau o nga awangi o se rusu wafe sa wai karafu ia kemingi. Ele ka kau o nga ilalo le waru se furu wafe lo kukongi le kausa. Meni ko fienga ka Samoa. E kukongi. Ele ilalo mo le waru se already that box is cancelled. Ya pe cancel pa for nga already what lele kolo manga already le ai. But number 2 ole amnesty ole li o atoa afia mai o tatou tangata o ai le vaenga fa fai e mong ya le la ko kala le melea fai se fainga ina ia mafai o na afia ma fai se tula fono ni e mafai ona sanga le mo tangata a mai se la tangata nga sa fai lo kala kusti le melea ole amnesty ele overstay uba no picking al overstay le was a full kausanga la fainga wenga la ko kongi the tax ele o sori kula fogo ka konga nga ele amnesty ma nei ma tapu e lo wa mai tau ina amata ile tiro le tunu il fainga palo tale la lo manei ale ma lo ni mai ma ia ma le menga amakai voting behavior and right last time o fa longo i ka felo pule o lo suwa il palo ko kele malo sama voting behavior le vo ko langa ile ta fata no tana but it's something good ele lei o le ta fata no na kustina no to fa mana tu ale tu hey awa ko palo ka like you did ko su ko sampa no su hey sui awa ko palo ka ye lang or king or ko ai ngala ka wa por ka malo or ko wa polo ang ko la ka wa no a veces le ma fo ngona na ai sui le voting pieva tiro e meia pe na ta amata mea ile ta ole ne e si mette mana tu fa mana tu o palo ta ole lo mal finga palo ta le tu Cristina a mo lo wa no tui i mantue ia il finga palo ta sa mo le sa fa au popularity polls for ile ila pokalami ia e fa pena o popularity a tonu foi o se tu langa e ta o pe tu fa mai lo pokalami ile anga ia to like 3 months before elections ai ole popularity polling ole al termine in New Zealand o tu sa ia le Labour ma le national, in fact ma le lupa sene le vai le Labour ma le national, but even though le tu sa ele o mause majority lona winga e mo mia lava le fai coalition
O le o umana family national la to te le fia coalition male Greens, male Māori Party, male New Zealand First, a tonu ai ese coalition o le ACT. Ia ale so le wingo o famta ia mau fo e o tatu tangata le sila tatu ai tu langa i polling ia e la te lua ai po fia tonu la vale vai nga fa ku fai ave le lato tik moli party vote o el temine o lo tusa o lo no winga le ole vai nga fa ku fai le Maori Party po ole New Zealand First will be the kingmaker. So mena ave le fa mo ina le va ai po fia tonu la what government do you want to see in New Zealand ai oani ni vai fa fai fai se la so coalition e mo wai lo fale e le leia o ngole o nai alu ma fa na o le anga i lunga nai o fele me le vai nga o le a mo wai ava no e fai ona ave ia le no fo mau mai le RSE vai nga ma fa pena. So keep an eye out for those polling parties, polling its own wa nai ma fai ona fikai le me ave lo candidate votes and your party vote. What do you think? Let me ask you this. E koe sao moi wa wasa ko ngal paro kale Christina. Tui e elo tatu nunga tui sao mai ona la o le wa tau amatona ona yai gaps for ile labor. So e ia tatu nunga mfai ana tui sao mai ia Winston Peters I tonu le. And afa apea for ilai sao ai maola lana 5% threshold. Ia e ona te ola o te king meka for ilai ka mahalo Winston. The last time Lesa Winston and he was a kingmaker, it's actually too long telo tangata e la te whaangalo fo ilia, but Winston Peters o tangata na lai ona avia Jacinda Ardern ma pale mea New Zealand. Yes. He propped her to be the prime minister of this country. And then o malo o leto e ona tasi ia fa mo o Labour male New Zealand. Ia ona, they left him behind, but he was the one that propped Jacinda Ardern for the prime minister role. And that's not the first time. From memory, ke was say Jenny Shipley. Yeah. Ka ngaka o wa wasa wa lenga pala mia Jenny Shipley. Wa fai palo tele tunu. La mai lo le kula ko fa mi fa mai ka palo ko fa mai le visa fai palo ka ngusila. We wo. Ka kali se va kali va wasa pola me la vinga le. Ole me mo te we lo ba fa Christina. Langa le mana ia o le meo le ia o party la iti ia. La iti, yeah. Awane to ia se me le o se majority. Majority, yeah. O tala no atu le matau pule ka ko sila le men kupu palo ka Samoa. O leo ki karo sia. Whainga palo ka kele Samoa le. Iai ni party whape. Ia awa ni iai se avangoa. E koe pese se paki o ma o le ua ye whaingu mena. No. Ka le tau o party la itia. Yeah. Feke ai o lor timila sa foi palme. Yeah. Awa nga lu ke fa wo ma va nga le awa ale I o ele ai oi. Yeah. Etuala. I really wanted. I'm hoping palo te tele sa mo la fai. E yai ni party mau popo fapea. Not just for the sake o le alu kon parte. Ia ini party la ti fa pe ai mau popo inga ia uengi ko ia se malo si anga le ave i le paki e kele o su ya sa le o tu langa na tsana ia but o tu langa le, and I just saw this morning lo la fa lo le li poti fo le fainga pa lo le parliamentary le la fa tonu o se recommendation de amaina o le sui o le voting system wa pe tato sa mo le first past the post le ala na mawal majority ya New Zealand o le mixed member proportion, so afa pela le tse man na fa pe na sa mo ya no winga la etsa on tato me le first past the post le mixed member proportion. Awa ta woni le mena li potile al komiti le ono aver parlemene fa fla fa ingol parlemene. Out of everything o lo kapenga va nga le pa wan mele ki ko ka ko ye fa fo. Yes or no? Yes. And how? Yeah. I'm sure. Lang o te manatua, Christina. Auta yain mele.
o te mana tua o leo o mona avele whaatonunga ar kabinete komisino venga palota. Alwe whailo research. Alwe whailo research pe whawhenga kako whakingol menge ke ua saure ni poker komisi lea. E la vea mai ai yes e kong paro kakaka. I already was instructor will follow it tato. Something okay, looking forward to the long reporting in Palmene. Saturday. Alo, fafta, ya. Fafta tele le avano le nei por kalame ua mo le avano le au mo mala fionga le tmetai faya nga vol fata no no mata puti lo wata la wata so vo le tunu un mai mo mata fata le ta fafta tele mo le avano le ta Christina. Fafta tele tui, fafta mo le avano manu ia foi ia fai mo neva yaso, se po foi ua le tatamali lo fafunga Samoa ia fa mangalo le au ai mo tele ia le nei weekend mai fala la fafta. Thank you so much. Now that is beautiful. You think that's beautiful? Look at this. Nah. Waves without crowds. This is beautiful. No, this is beautiful. Come on now, this is beautiful. No. She is beautiful. Now, how's this for beautiful? No, this is beautiful. Ya, tunu na o manino mai mo mel tatu tunu tau pusala ngai ne fatanonga ni tau le ngata in tau pusa mo fa pena fo mo tatu ni ni sira fa nga palo ta taua. O le taua me na fer fatanonga tano nei. E so ni ato e tapen pena I la o fo e kisir fa nga palo ta tatu ni sira dei. Al proclamanal iti lai mo el fa ngol ni vaso. Ma lo mai mo mai tatu tunu. Ya tal si fu yang le le tua mo fa manu tu foi valo fili mal fa ngol va sol fa man tunga yes style mo ma to ni si nei o le rua sa o nei foi masina pa ia le fa ngalunga ma le por fola mala ma tayao ya alu balmana e ile ang le le tua I la o to ta pedanga ya de o foi la so lulu le va so sa tu nei alu fa tele mo oi manu ia ta pedanga le fa ngol le va so love you too. Fácil fue ya.